अहानबदा मरुइबा पाव माइकई क्यादगी लापा मियोई लिसिंग लिसिंगना सरुक यादुना अथौबा तराहुमदोगी मंगानी लेहुल तंबगी थोरम मिकप मिराखोल मरक्ता मणिपुर कायहनबा यारोई हाइबा खोलावगा लोनना पांगथोखरे लेथाउकुगी खुन मिहाट की मतंगदा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डीजीपी दा नोटिस थारक्तुना रिपोर्ट कौरखरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थौरम मणिपुर की मफम कयादा पाकसना पांगथोखनखरे एमयू दसु सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ न सिंधुना पांगथोखरे खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरिबसिंगबु मनिकासना समना तराम नोकचरी हौजिक पाव संदोंगना पिजरी था असगी मरीदा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की लेथाउकुकी खुंदा कुकिम लिटेन सिंगना मैतई नहा तराहुमदोई फारबा मतुंगदा यामना तमथीना हाटखिबा अथौबा तराहुमदोगी मंगानी लेहुल तंबगी थोरम ngasi पांगथोखरे मसंग यामलबा मियामना थौबाल खेत्री लेकाई हौताबी लंपाक्ता हाना पुल्लबा मतुंगदा अथौबा तराहुमदोगी अरोइबा याताफम ओइखिबा अंड्रो तोरोंग थेल तमना अयुकी पुंग तरामाथोई ताबा मतमदगी अथौबा सिंगी फोटो पुदुना खोंसानबा हौखे खोंचित अदुदा पेनाना याकाइदुना अथौबा तराहुमदोगी मफमदा थांगतागी इकाई खुमनाबा उत्पगा लोनना अमिकी सैसक्पसिंगना लेबाकनिंगबा इसै सक्तुना थौगल तौखे अथौबा तराहुमदोगी फोटो सिंगदा मियोई लिसिंग कुन हेनबना हाइकलेका तमदुना इकाई खुमनाबा उत्के मंगानी लेहुल तंबगी थोरम अदुगा मरी लेनना 13 victims family committee की कन्वेनर मोइरांगथेम मागोन हाई मरैबाग मफुरुक कनबा अमदी ममा लेबाकपु मचे तादना बहोतनाबदा अचौबा थौदांग लौखिबा थौबा तराहुमदोइना इखंग खंगहौदना लाइबक थिबा थौदोक अमदा लेखिदबा असिमक लमदम असिकी यामना चाउना मांगजबने अथौबा सिना लेखिदबकी ngasi मंगानी लेहुल तंबगी थोरम असिदा मणिपुर की माइकई क्यादगी लाखिबा मियामबुसु हाइनिंगाई लेतना थागतपा फोंदोकचरी नोंमा कांगदना मणिपुरदा मिसि मिना थोक्तुना मियामबु तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लेरिबा असि अथुबा मतमदा मणिपुर लेंगांगना थोक्लिबा इरांग असिगी वारोइसिन अमा पुरक्तुना मियाम इंगना चुकना महौसागुम हिंगहल्लु लोइनना लेखिद्रबसिंगी मखा ताबा थोरमसिंगदसु मियामना सरुक याबियु हाइखे नसीगी मिरसी थेदोना मियामना हेना खंगरबा अमहतना पल्लुद्रगसु हौबा डिसेंबर की तांग मरीदा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की एरिया अमदा लाइबक्चिबा थौदो अमदा अथौ वतराहुमदोगी पुंसिना ताइबम कान थादोकुना सेटखिबा हिमालयबा लमदम नसीगी रेवा सिगी नमखल अमत कहलो हैबगी नमखल नाननबगी खौना इंजिन फुदलंबा मखोय तराहुमदोइना हवाई इंजिन ईश्वर की मफंदा कया खादा इनम ओइना तेन खदा असि मंगानी लेहन तंबन विरसिना मणिपुर की रिजिडुआदगी लंगिरे वाखाई किमो बितिन ओइखरबा मियोय तराहुमदोयगी तुमु मनुंगी मुगु छिंजरगा आइहाना लेबिर की बकाई किमो को हान मकरा तराम नोसरी ngasiगी खौरम मसिया पेन पेन दा नाइबिदना लेंगिरे की बकाई किमोना खान लेराबा सांग नम सांग कोंग लापलाव अदुगा लंगाना मफमसी योक्सन दिरतना सुंबा तोरंग थेगी बुआरुदा सनागी मरेन इरगल होरगदबा मफम मसिदा लंगिरेकुना नसिगी थौरमसिनु मफम हावलंदे पाइकी म विक्टिम की फैमिली सिंगी बहुत सिंदरगा अपेन पेन दा पुनो फादो किरगा अथौ बसिगी थवाइना मपुगी मफमदा लैनम ओइना इन सिंगना पथारुबा नमनबगी दमता लेंगिरे पाइकी को विक्टिम की फैमिली सिंगी बहुत सिंदरगा पुनो मपु फादपा अमदि नुंगाइबा कांग्रेचरी थौरम अदुदा सरुक याखिबा वांगबलदगी मयंगबम रोशन की अपोकपा मयंगबम थोइबना फोंदोरकपदा मणिपुरदा थोक्लिबा इरांग असिना चही नौरिबा नहारोल सिंहबु खुता खुलाई पाइदुना ममा लेबाकी दमक चोंथोरकलिबा असि कनाना थोखनबनो मणिपुरबु मचेन मचे तानबा सिलिबा मियोय सिंह मणिपुर लेंगांगना मतिक चाबा एक्शन हौजिक फावा लखोत्रिबा करिगिनो पिगलिबा इचाना ममा लेबाकी दमक थवाई थाबदी चंगना मल्लै लैरेबाक्ता काबनी मांगना पामजरंबा ममा लेबापु मचेताना थुगाइबा यारोय हाइबा वाखल असिदा लेहौरिबा मियामनासु मणिपुर गे सक्तम कन्नबा होटनबदा मतेंग पांगबियु हाइनासु फोंदोखे अई चानुपा मयंगबम रोशन मा इमालेबा की दमा हवान पंथावय न कथोकरंग असि मंगानी लेहुन तंबजिदा मान पामजरंबा निंग तंबगी योदुदा मा पामजरंबदुदा मागी अपामबदु निंग तुंगना मा सटकरे लेहुरिबा मरुलोय कुदिमंगनजु माकी अपामबगी मतुंग इन्ना मियामनजु मतुंग ताबदा मागी लमन मक्पा ओसनु आइना हाइजनिंगबदी ngasi नौरिबा अंगांग जिंगिना थोगलक्तना मकुत खुलाई पाइनिंगबगी वक कनान थोल्ली
सरकार जिना थोन मन मकोइना वखन तादबदगी हम कोंदना लेदो सरुपुदी असी थोबिरो मागी मचा मसु न कनाना ngasi लेबा की दमक थवाई कटखिबा कना यावगे कनाते याव अदुबु इना कुनबा मचा जिंग ओरबचु ngasi लेबा की दमक करी कथोप ngami Leithau kuki khunda kuki khulai pai basna faraga tamthin hat khraba mitei athoba tara humdoi gi mangani lehul tambada sarukya bo ina tampaki mafum ayambada sentha lem na khrei Imphal gi mayol khairamban kaithal da ngasi thonglo na ke kaithal fam na khidei Bisnupur district ki maru oiba kaithal sing Bisnupur Ningthaukhong Moirang Kumbi kaithal sing kana khidei pofam fam na khidei dukan sing hang khidei district asigi lambi da fawba mi yamna chana khidei Haukiba December Marida Technopol District ki Leithau kuki khunda chahi tara tamak ngairiba nupa macha ahum yauna mitei na hatara humdoi bu kuki sina yamna tamthi na hat ki ba thodok aduki matangda National Human Rights Commission NHRC na Manipur lengakti ki report kawraklei NHRC na haukiba irai numita thadokiba warol amata thodok aduna state asta law ngakliba agency singi maikaida yamna chauna asoiba ama leibaki khudam oire haraklei mioi tara humdoi bu mafam aduda pulap hat ki ba si yamna kiningai amadi nungnang ningai oiba thodok ni hairaduna NHRC na hai thodok adu mioi baki hak khongoina baki yamna sathiba wafam ni haire thodok adugi pau media da thengna badagi NHRC na masana so motu case ama lokhalei thodok tholi ba numit adu Mizoram da bot masing thijuna region lauthokpa numit ni Manipur gi miyam gi punsi amdi lanthum ngak sen bahaibasi state lenga ki tangai fadraba mathongni haina NSRC na hairakle media da phongnarakpa paudagi NSRC na Manipur gi chief secretary amasung DGP da notice issue tawkhibani hairi Manipur University ki Center for Human Rights and Duties Education amadi Department of Law anina kusam naduna Freedom, Equality and Justice for All haiba theme da International Human Rights Day lisingani kunhumdoi gi thoram Manipur University ki court hall da pangthokhrei thoram aduda MU gi Vice Chancellor Professor and Lokendra Singh Guwahati University ki School of Law gi retired Dean Professor Ramesh Chandra Borpatra Gohan Manipur Human Rights Commission ki former member NG Nongyai School of Social Sciences Manipur University ki Professor TH Purnima amadi Department of Law MU gi head Dr. Y Premananda Singh na atoiba mitung sing oina sarkya ke Thoramadu da Guwahati University gi School of Law gi retired Dean Professor Ramesh Chandra Borpatra Gohan na haike Mahak matam kya gi mamangdagi hawna lamdam asigi mioi kya ga thabak tawminaduna lakle Manipur gi mioi sing minungsi chawbada natana kathokpa amadi mateng pangnabagi chanabi asi ubada chawthokchaba fawi Manipur asi mahaki ani suba yumni hairaduna mahakna hai hiram khudingmakta thoidok hendokpa thawna leriba lamdam asida tha nipan faraklaba irang asi athuba matamda loshinba oisanu haina phongtokhe And thirdly, for the 7 months the people who have, innocent people, civilians who have lost their life without the reason, I pay homage to the departed soul. I pray to the Almighty for giving them the eternal peace. And I think realizing this situation, whoever we are, in whatever standing we are then in our society, from today there should be some intellectual hope that this is the day wherefrom we will contribute for the all-round development of the state of Manipur, and so to the other parts of the country and the world, that Manipur has innovatively revived its own culture, tradition and heritage, which is recognized by the world. Manipur University ki Vice Chancellor Professor and Lokendra na haike kumjai ni singamaga chamapa ni funipan ki December tarada International Human Rights Day lauthokiba numit adudagi hawna ngasi fawba malemgi mafum khudingmakta thoram asi pangthutuna lakle Manipur University na susenduna palan thoram asi mapalamgi masaknaiba professor yawhanduna piriba thim asi mapungfana khangnanaba pandamda sinbane tha taret helaba lamdam asigi lan asiga chahi asigi thim asiga mari leinabana lamdam asida hauzik oriba lan asi international ki mityengda uhannaba pangthokpane Manipur University ki oina Department of Law ki building anoba masangaduna pak chauna tamnaba hotnari haike Masigi handaki theme asi prithibida hongaiba akoi socio political changes loina na northeastern India da maruina Manipur da tha tarit nipan asra leiriba akoi ki crisis amadi unrest mayam sing asiga yamna chanaba theme ne na koina
लौजे मसीगी थीम असी अखोइगी पर इंटरनेशनल सेट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट क्लोज अदुदा यावगनी अदुगा मसीगी थीम असी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दसु फजना अखोइगी मयक सेंग पुरा अदुम रिफ्लेक्ट तोबनी अदुना हंडकी इंटरनेशनल डे ऑफ से ह्यूमन राइट्स as celebrate tobu loina loina Manipur University gi taraftagi hanaki theme asigi makada koi Manipur da leriba koi gi crisis sing asi international perspective amada other national perspective government of India constitution ki framework ta yeng hairaga akoi gi leriba situation asi phajana understand tobu ngani na khoina masima lawi Thaubal Block Congress Committee gi hozik President Oiriba Thaubal Achoba Pakhang Khong Lairakta Leiba 𝐿𝐸 Juge ngarang numidang lekhidabada hanagi Chief Minister CLP leader Okram Ibobi MPCC gi President 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 Thaubal District Congress Committee gi luchingba sing amadi party asigi thongmi sing yauna miyoi kyana laisu katune kai khumnaba utkhrei Thaubal athopam da leiba Thaubal District Congress Committee gi office ta pangthokhiba laikatbagi thorumga mari lenana minute ani tumina leptuna amadi party ki firal tangkhai chingthaduna awaba phongdokhe leikhidraba inau juge ngarang numidang pung taruk minute tara taba matamda masagi yumda leiringaida BP stroke torakpatagi Thaubal District Hospital da pukhatke tungda District Hospital dagi refer toraga Sky Hospital da puropagi lambida leikhidabani haire mang masagi jahi humfumari sukrei machanupa hum amasung mahaki loinabi lehaure mang matam amada Thaubal Municipal Council Ward number 8 tagi councillor karaktuna matam sangna Thaubal Municipal Council gi chairperson su oiramke masida natana matam amada India government amasung NSN IM anigi marakta peace talk agreement sign tawnabada without territorial limit sign Manipur gi 𝐃𝐄𝐲 yauna sign tawnar khiba matamda agreement adubu chatnaba yaroi handokadabani haiduna maikai asomda akanba khongjong changsinkiba action committee against Indo-Naga peace talk haiba loop aduki president ki thausu puramki haire Thormaduda wangangbada CLP leader Okram Ibobi na haike mangna lekhidaba si Congress party khakina tana lamdam asigi oina mangjabani mangna lamdam asigi amadi party asigi damakta tongninglamba thabak singdu thabak oina pangthokpada ninghanaba tawroise mangna lekhidaba si aikoi mayamda thongna pibani haina kanse sangsarasta leiriba khudingmak nomadi mapugi nakta chakhigadoba ngaktane magi thawaina mapugi leikolda nungaina leiba oirasanu amadi magi imung manugi awabadasu saruk yajari haike Makna hingi matamda kogi miyoiba samajda mana angamba mathodang haibatari khara pangthokpirma dugi matangda tentakpa ama thambikre adu maha asi yamna asengba miyoiba samaj sigi sewakari haibatari adudagi mangonda tonganba matik magun party ga mari leine haidana koina haijabagi wana chade ngasai mathakta thambikibaduni party sibusu thajabiba loina na maki matik magul haidakra kari haini akoina manipuri oina apunba any issue ma lakukanda ma si hata magi angam mathakta hata yauna leramba maruina Thaubal lom se haidarakpa matamda ma leiramdragadi hangba amoina akoide hata kuba ayamba matamda any issue asawbadagina apikpa phawba kero lekai gi phawba ishor gi mafamdani khangde Thaubal ningthaugi development committee ni khangde lekai gi ni khangde amagi ni khangde amani gi ni khangde mapunsi sida mayam gi marakta tinaraga penjaba haiba tare mayam gi seba tawraga penjaba haiba tare yes miyoi banina mana ningba thungaktabada khara kanna ngangba khotba ama matauba mana langiba soikiba o bebhar kaiba thuna thabak tu pangthokning badagi or nataga mana tahunni ba thabak to maning thungaktabadagi party office ta leibiriba party gi karmachari mayam punama to Thaubal district sida leiba mayam punamangna mamonda waroba khotba ema sidi yamna arrogant way nataga wajau ngangi adum tawera tawi haisu akoina magu leitre haidra magu thagatchabagi wanati ngahaptangi ngamdana barmana wasi khra chauna ngangan ba haiba tare aduga ngahaptang minute mari mangale ding sai mana ngang thuido as madu henjan gramane na mabutadi karimta lehongda ba haiba tare
ꯖꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ DMCTE ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2022-23ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ, ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ KH ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯙꯨꯞꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯁ, ꯇꯤꯆꯤꯡ, ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯒꯤꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯟ ꯁꯦꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯛꯆꯦꯟ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯦ꯫ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ 13ꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅꯕ LPG ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ AC ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA T ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯀꯔꯅꯦꯜ LN ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕꯅ ꯐꯔꯦ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLAꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ आर्मी है असम राइफल है मोईगी रिसोर्स याम लई प्रोसेस मोइना हेल्प तौबियो ngमदी मसीगी याम अकोइदा लाइफ पॉवर अमा ओइनेना तौर माना अकोइसी कांटेक्ट तौनरगा नहान मरीनी ममांगदा मोइना ट्रक लोड अनि मुक्की हाइतादने गाड़ी अकोइ गैस स्टोव चाम कुंजी पुबिरे फ्री द प्रोडक्ट इने कार अचौबानी फ्लाइट का अकोइ दमक रिलीफ कैंप दमक पुलियरपगुम चमानबनी मसीगी अकोइदा याम मचाव मतेंग अमा पा ओइबना मसी मयाम अकोइगी रिलीफ कैंप चाम कुनु लेबिसिदा लोइना मुसे थुंगना येनबा ngमगदा हाइना अकोइगी चाखुंगी मैरी की अकोइ वॉलंटियर सिंग जिना अकोइ थाजब अमा अकोइदा कॉन्फिडेंस अमा लादना नसीजिना अकोइ ऑनरेबल एमएलए ना मतेंग पांगिदना अकोइ मफम चाम कुनसिदा हंदन चलगा तौबिसिदि ngमदौनेना सेइदा पुलक तौरगा अमता पुलक सिपीबा यारगदी अकोइदासु याम मतमसि कानगनी थुनसु डिस्ट्रीब्यूट तौबा ngमनेना असि सेइसिदा अकोइ म्यामसि पुंजबनी। ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ MLA T ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯕꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ MLAꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯣꯔ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ, ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯣꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ MLA T ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯐꯨꯔꯨꯞ 33ꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯏꯪꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯁ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯖꯁ ꯕꯦꯁꯤꯛꯂꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯇꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯉꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 34, 35, 36 पुनः लेबर से मणिपुर हाइसी मणिपुर doesn't mean only for माइटे खिबने लेबर पुरु इचना मैम पुनः जिसा लेबर जगह से कई तो ये मणिपुर ने कब तो यार मुके कोई मशीन मका साउना बा दुखना बा थोड़ी यार की ठाडा ना बा ऐसु मजे जो इचना मंडल ने तो जिनिसी यार मुके की कोई पुने लेबर जिगुला लेबर पासा से यार लोगसु दाला चाजे को गाने अवाब से की मतिक में हौजिक इचम चम प्रजा जो लेबिना से हाय कोई हाय ले अखोई वाले हिंदू मानते
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯒꯟꯗ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯗꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐂𝐤𝐸𝐬 School, Excellence in Education. Diabetes ko loy nila hinglibasing thamagi manungda control to bangamlay. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamlay. Kong hamba nungay tabasu numit manganigi manungda fahan bangamlay. Pile saibadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamlay. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamlay. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamlay. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagadhan bangamlay. Pumnamak natural oy ba hidak makalna laing jabani. Hakchang na sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathaw su tararoy. Hena ko paparol gidamak ngasi maklangsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Breaking matungda mayambo amukana taram nokchare makadaba pausing bijare Apunba Korirol ki Malem ki Lup ki Maikaidagi Ayiba and Kiran Kumar da Wakma Mingthol amadi Kaisam Vidyapati da Korirol ki Laichal Mana Lanthokre Kanchipur da Laiba Standard Robert Higher Secondary School da Pangthokiba Award Kusinaba Thoram aduda Yawolup amagi Hanagi Chairman 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 Apunba Korirol ki Malem ki Lup ki President 𝐶𝐄𝐲 Maitai amadi Retired Additional Chief Engineer 𝐶𝐺𝐵 Khamba Thoramapu oina sarkyake Loinana Resource Person oina DMU ki Manipuri Department ki Professor Dr. Sarachandra Longjomba Standard Robert Higher Secondary School ki Principal T.S. Landoni amadi MU ki Professor C.S. Ibohol na tongan ba topics ng dawa ngangke Thoram adugi sarug ama oina saring saidinaba amasu pangthoke thoram aduda 𝐾𝐄𝐶 mana hai literature gi iho asida lup kaya tholoktuna literature chakhatnaba thabak kya tawrakpa si literature chakhalakpagi mami amani masida leiriba lupsing asi masa gi oiba thabak thoram tawrabasu lup mayam pulaga lup adugi mioi singa lepnaraba matung chahi ama natraga ani gi oina punsinduna mioi ahum gumba khangatuna award pirabadi award pibagi wahanthok hena leigane amaramda hauzik lamdam asta oiriba Pibam asina maram oidina mioi kya ama wanare masigi waringai cherak asida chana thaknaba puthokpa watlabadi awabagi mathakta awaba ma oigane maram asta lamdam asigi puthokpa chunjak puthokpa sing kok chungsinaduna chana thaknaba awatpa leitana puthoknaba hotnaba changi haiba wafam su mahangna makhatana phongtoke Look, ma'am, see, my money feel the tabak tam register. Sahi mada mutang or sahi any manula mutang gumba. Look, ma'am, see na pullaga. Look, ma'am, then lep na ba adumba. Award mana hungu them. Kangalaba nursing, but even a muggy camera. Mana people one talk, not to be hellusi, laying in a color. Smina, we probably look, sinda, as if I was something present. Kukisina landar pa sige matang jadi hojiksi lan si pura lepa jina traga su si pet dum twe lan si paklo hero si pet smaina koi si thawai mangba aswapan nangba si dum thokini lan gi pim si tung koina masigi wakhe ro pro na bagi thalang le matok ta
ꯃꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯥꯜꯂꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ Manipur ke Chief Minister na kasar da lakani haina media kharana fonglakhiba pau amabu lup amana tokngani haina fongdokhiba bu kasar Assam ki CSO singi oiba apunba mifam amana ganingdaba fongdokhrei ngasi Manipuri Kanbalup All Assam Manipuri Students Union All Assam Manipuri Women Merapai Coordination Committee Manipuri Youth Front of Assam Lakhipur Khuman Club athoba ningsing lup amadi mitai pukai lupna chungbagi mihut luchingbasinga serugya khiba apunba mifam ama Lakhipur Khuman Club ta bangtokhrei ngasigi mifam aduda miyamna kupna khanaraba tungda lokhiba warif sing adu paumi singda fongdoklatuna lupsingi muhut silaga leisungbam Ravindra na haike madudi electronic amadi print media singda Manipur gi CM na kasar Assam da December 10 da lakani haibadu tokngani haina lup amana haikibadu ngasigi mifam na akan bamong da condemn tawi Manipur gi CM na kasar da lakjingai mangjona na Manipur gi minister MLA khara tharaktuna kasar Assam da leriba CSO singa apunba mifam ma pangthoklaba tungda CM na lakpina busu fongdok na ke karigumba CSO singi wafam sing asi Manipur gi CM na tabi drabade CM na thamliba pandam adu yobang amloi haina Rabindra na makhata ke December gi tang tara 2023 amagi mane ayuk pung tara makhai tawa tamda Lakhipur Khuman Club ki holda Manipuri CSO singi oiba apunba mifam ama Dr. Kiensan mifam mabu obiduna pangtokhi hari mifam achida CSO amachung miyoi jamungna saruyaki mifam achina amatoiba warep lokhi madudi electronic media amadi print media singda tang tara December da CM lakani haibado tongani haina lup amana haikibado ngasigi tiliba mifamda strongly condemn tauki Manipur gi CM na kasar da laktungi mamamda Manipur dagi minister MLA khara thabiratuna kasar Assam gi CSO singi kunba mifam pangthok ama matungda CM na lakminaba ngasigi mifamna arekpa amato baware ngarang nahandagi nong kitang tabada Bisnupur district ke thanga esiki mafum khara da lambi lekhomna mi chatpa amati gari thoba yadabadagi maikai adomgi miyam awaba mayoknare Asia sigi ayamba mafam sing tourist spot oibana lambi fahan bahai basi mathau tabadi lambi khara di ningthina semtuna nungai na chatnari adubu thanga ngaram oinam lekai khunjem moirang them tongbram thonggi maning amadi mamangi lambi di asuki matik fatrei lambi da gari ama lakpada thainaba mafam laitrei lambi sida nong hek ngan badagi angang sing school chapaki van mayam ayukta kaithal kabaki gari mayam marak sida lambi na ka hena pikpada natana ising amadi lekhom na pikthana leibana achoba awaba mayoknare gari hengjinaba fau yaure haina all thanga Merapai bisina lambi da thoktuna lambi sembiu haiba paudam ama Merapai bi ki convener ima thambal manana fongdorakle mari leina bas na lambi asi sembi duna miyam na awaba kaya mayoknari asi kokhanbiu haina appeal tarakle ngasi ma yamna khudong thinangai oiba chhatagi bel amaga adagi gari passenger amaga thengai na dana lambi si yam khudong sadare aduna maram oidana thang oinam laikai gi nambi adagi khunjem moirang them ade tongbram ngaram asigi nambi ase atu matamda mari laina ba authority na sembi na nambai damakta aina hana nongna haijari District Legal Services Authority Thobal na Manipur State Legal Services Authority Imphal gi mideng makhada khangabokta leiba District and Sessions Court Complex Thobal da National Lok Adalat ngarang pangthokhrei bench ani thokna khaidoktuna pangthokiba Lok Adalat aduda apunba case chaniga kuntaruk pukhalakpagi manungda apunba case kungamathoi lokhatuna khanakhibaga loinana bank recovery gi case kunmathoi settle tawduna apunba lupa lakh tara mariga lising kunganipan chamri nifu mari settle tawkhe Lunina ngaragi Lok Adalat aduda upfront amount oina lupa lakh amaga lising marifu taret ka chatruk khongwatki aduga court ki matrimonial pending case amasu lokhatuna settle tawkhe bench number 1 da Samom Ibjan District and Session Judge
cum Chairman District Legal Services Authority Thaubalna Chairman Advocate 𝐃𝐄𝐲 amadi 𝐾H anina bench members sing oike bench number 2 gi oina Chief Judicial Magistrate cum Secretary Masana Panmaina Chairman Advocate 𝐾𝐄𝐸 Maidingu amadi N Romeo na bench members sing oina sarukya ke Tharmasigi saruk ama oina High Court of Manipur ge Chief Justice Siddharth Mridul, High Court of Manipur ge Judge Justice Ahanthem Bimol Singh, Judge Justice 𝐃𝐄𝐯𝐬, High Court of Manipur ge Registrar General Vigilance Athopom Santa Devi yaungna atai official kya su laktuna yengsinke. Jiribam District ke manung chana laiba Lamlen Khun Harinagar gi Community Hall da Jiri Ima Village Level Federation VLF ki ahanba General Body Meeting amadi Foundation Day pangtokhrei ngasigi thorom aduda Jiribam Jila Parishad ki Adyaksha 𝐃𝐄𝐯𝐬 Janaki Devi, Jiribam ki Social Activist and Buddha Chandra Singh, Jiribam District ke Block Mission Manager Block Mission Management Unit Wahengbam Premchand, Lamlen Khun VLF Jiri Ima ki President 𝐃𝐄𝐯 Rina Devi, Hilgat Gram Panchayat ki Pradhan L Somarendra Singh, PNB Jiribam Branch ki Deputy Manager S Brindesori, MSCB Private Limited Jiribam Branch ki Deputy Manager Pukhrambam Sarat Nachingba Miyoi Singna Da Staff K. Thorom asiga mari lenina Jiribam Jila Parishad ki Adyaksha 𝐾𝐄𝐯 Janaki Devi na hai nupi haibasi isorna semlakpa matamda yamna matik magun leina sembirai fajakraba nupi oibigi sakta matik magun ase icha isu singda tambiram gatabani mama ama oina pumna maput takpi bahaibasi aikhoigi achoba thodangni nupaga nupiga right manai haina mayamna hainari adubu matang amadadi manaraktaba yawi ngasi aikhoina self group ta amata oina punsilaga pukchol sengnadraba amaga thajunnadrabadi tungda afaba oirakloi Loinana houzik lamdam asi yamna sathiba mawongda leiribane lamdam asi kanbada Manipur ki imasana yamna chawna sarkyari Jiribam ki imasingi su achoba thodang yamna lei aduna matamda apunbagi kholau lauba matamda Jiribam pumada leiriba self group amadi VLF mayamna thoktuna Manipur kanbada amadi Jiribam pu mipan tangdana hingbada sarugyamina si haina mahakna fongdoke Ekoi nubi habase isona sarapada aduki mati fajana amadi yamna mati mabul leina sai asiguma akoi fajabra nubi obi saktam nubi obi itik iguna se ekoi isa isu singa tambiramba amadi ekoi se angang oringa degi mama habatu oraka hal oyo hakka ekoina punomapu kapi tambiba ngamdana punomapu ekoina apabo oilamba habase ekoi asawo thogang amani मैं नदी हाईले नुपा नुपी का राइट माना रही है माना तो बनी मैं माना रहा हूँ मैं कहीं खाले दे ऐसा तो दुकान ही माना तो बनी नुपी का नुपा का राइट माना है हर सेकंड में मतम दा माना की है में मतम दा एक कोई नमसी एक कोई की यूं दा न चला कोई की लेकर दा प्रोग्राम रोड को मतम दा नुपा की कोई की मचे होना तंकार काम नहीं है ना ऐसे लोग से अगर कोई आपको वो बताए Manipur dagi Chitrakanan Thaudam Global Model India Mr. India 2023 gi khalaklei Maharashtra gi Sanglida Thorom asi lakliba December 13 da pangthokadabani Chitrakanan Thaudam Hobomarak Lorembam lekai dagi Lorembam Ningol Thaudam Somi lemagi machanupani hozi Chitrakanan Porampat Kongkham lekai delei mahak veterinary da diploma paiduna MS Manipur driller da executive oina thabak puri Manipur Youth League Mayolna December 10 January 8 fauba chachagadoriba aikhoigi anoba langwon ki paujel puba lamsang khongchat Long March for National Regeneration asi sarugyabiu haina miyamda appeal tarakle Mayolgi warolda khongchut asigi matangda palladuna aruba problem kyana matam sangna laktuduna lakpadaki noma ki lengba ngamsilaktraba aikhoigi furup ki fibam orakle aikhoi ngasidi tampaki mayol asidagi hendopa yadre mapanga samnaba National Highway singsu aikhoigi khuta amata leitre ngasi aikhoi mutkiba yabagi akiba leiba furup ama orakle aikhoigi tunglamchat tamba ngamdaba fibam amada leire miyambu yakai haunaba ki pandamda chatkadoriba khongchut asida miyam puna sarugyabiu haina mayolgi maikadigi thamlakle Nabiba December ki tang kundagi hokjaduna matang seigi tang mapan January tang mapan pauba mayol gi nahasinga namsang hokjadama a long march for national regeneration ekoi gi anova langon gi paujel puba namsang hokjadama sasana bagi sem saba du loijare adon lagiba tang kunasida ekoi
lamsang puksit ama ngadi huduna lusilakana kogi WC Maharashki complex MUD akan da leiba complex ga koi darawai tang lusilakana koi khungsada sigi maru pandamdi ngasi ma manipur khunai asida thengaiba kogi issue sing challenges sing asi masina maram oituna kogi hingda munsirolda asuki miti cheting piba lamdam amagi khunai amagi yosobi mukhung akum boiba politics amadi economy amadi socio haiba lengangon khunai amadi semilon gi boiba makhung ohum si sum chasa piam akui mangda tadun lei loshilakpada maroiba pausing amkhana International Human Rights Day ki thora Manipur ki mham kada paksna pangthok na khrek MU da su Center for Human Rights and Duties Education amadi Department of Law na sinduna pangthok khrek Kasigi only Northeast window na sandok chariba Manipuri pau matang asalo sinjare midyang tabiri mayam pumna mapu amukana khurumjari